From the distant isles across the ocean. This will be the year of fruitfulness in your life, in your family, and also in your ministry for the glory of God. If I have to walk the endless highway, just to win another soul for you. There are children crying in the city. There are people struggling for a living. There's an empty soul, so tired and weary. Can I reach that one soul, Lord, for you? Multitudes are dying. There's a life I need to know. Send me to the rescue and to bring them back home. In the deepest valley of decision, let me win another soul for you. Jesus stayed on the cross because of you. Jesus stayed at the cross to fulfill his Father's will, because he was sent by the Father to die for the sins of the world. If I have to walk the endless highway, just to win another soul for you. The redemption of our soul is priceless. The Bible says, what will profit a man if he gains the whole world and lose his very own soul? The value of the human soul. There are people struggling for a living. There's an empty soul, so tired and weary. Can I reach that one soul, Lord, for you?
Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Surat jika dan mata kelele nak disingin di kuah dan duru mata kelele dan mata kelele nak disingin di kuah. Dalam kemandangan ini bakal binaka dan mata kelele nak disingin dentai. Alam mata mai kau marot kecil nak kalau mata kelele nak disingin dentai. Jika ngabe kan tapi jika sama lulu bekoya, bakal boleh bekoya bakal andre bekoya dan mata kelele nak disingin di kuah. Was di kalau tu kudu bekian dan samen donan doli wasanga mulut kene ono. Iya me bakal nak mencoba nak kaki dengan sarau. Saat yang urawa. Doia mencoba nak bakal binaka. Haleluya. Karena akan bakal tolong dari Yesus mata kelele nak disingin di kuah. Ruah talu. Haleluya. Muniku samai, oi kemuni, na vewe kani, nenda mai la vetena no da kalu,
Bella
Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Labeti koe na matagani singa dai. Soko lotu. Haleluya, labeta na yada i Jisu. Yada ni kalau mula. Na matagani singa dai. Oh, haleluya. Ke mami labeti ke moni na matagani kuwa. Mami bagau te ke moni na ne mami kalau. Mami kai turangan di saru katale. Ike mami lako mena no moni vale. Ni sati ko na ne mami kalau. Ke mami labeti ke moni, ke mami rokovi ke moni. Ke mami ndokai ke moni na matagani singa dai. Ke mami kaya vinaka. Vinaka vale una ne mami kalau na tamai ke mami bolo malangi. Vinaka vale una lube moni go Yesu Kristo. Vinaka vale una alu tambu ni kalau go sa tiku batike ke mami. Na bogi ni singa dai. Na matagani ko turang ke mami bago bidi vinaka tiku ke moni. Tada ke na matene le ke mami turanga. Ke mami bago tu sa tiku turanga ni sa kata le dodonga. Ni sa tiku batike ke mami. Na ne mami kalau na matagani singa dai. Dawale turangan na yawo binango ke mami kinda bagi ke moni. Mami kinda baka na lo moni na lo tambu ko sa tiu batike ke mami. Mami kinda baka na yada Yesu Kristo. Na lube moni baka tukai mene mami baka mbulan ne mami turanga. Na mataka ni singa ni kuwa ke mami kinda baka ke moni na kalulewu. Na tamai ke mami. Mami tata ke tiu na baka bidi binaka na mataka ni kuwa na seri baka bidi binaka. Na seri so kalau turanga. Sa baka na ulu tiu turanga na ne mami nana makibe ke moni. Coba na ne mami kalau na matagani singa ninda ke mami da mortu na songo ningo turang singa talindua me ro ko bito kai baka liudindo no ngo Yesu Kristo na songo ningo baka ro te ke na tigu te tambu me lo malange ye turanga me la beti ro ko bina lo tambu di kalau na matagani kuwa ina ba le no ro no moni tamata turanga marama da ro no ne le oni soli mami dambe ba no moni pale ni kuwa ke mami to baten do ni sames o reki ni rakai me ke mami thambe na bali coba turanga ke mami baka bini ke tambori tu na songo ningo me baka boto ni sa tiku batike ke mami na mbonge na mataka ni singa dai tambori tal tu na bulan sema bulan tu mai turanga na bese biti na bese burbura me ke mami sa baka boto bata turanga ya na kaka na baka alo ni baru taka na kalau na mataka ni singa dai me masu na baka bini ka masu na baka bauta na dai Yesu Kristo na lebe muni na ne mami turanga kai baka bulan. Haleluya. Barangani on tambe taramantan lengai konda beto sam tu da sam lululwa. Haleluya. Nisan rabinaka ni bula binaka na isusulo tu turang marama darubul ke ngon elau. Beke mani nan tambe tu na ira beke mudo nan tambe tu mai dake. Beke mani na siamo tu mai na foya. Baka andra baka bula tu ni na matanga ni kuwa. Yana yada tali ni turang ko Yesu. Kamarota ni randa mai sota wat sebabe. Bagre de comandante betul samu. Haleluya. Kuni tahu tahu bandor ka. Praise the Lord. Rei bulum bula rei binaka. Nisa rei binaka tiga nama tangan di kuah. Turang amaram terubu kena wanela. Baka susu sarabu anak kelu. Haleluya. Praise the Lord. Bola tiga luke na bola ni daka. Na kena wasiapa tiga ni tiga karua. Tukuna tiga bangko ya. Ena siapa talindo na ya. Ena ruku ilo malangi. Esoli mai vekanda na tamata. Menda rawata kina nambula na matakan ni singa nenda. Ratuwa taruin ko tiko na dawa bubulir na farisir na tiko na walisor baleta na wasitol. Rawa bang bula kina pita pati kaichon. Indo na loki andambe tiko na mata ni walisor may lang. Era kay tarong ba ni matibu man na wasiba. Era bisugi ro ilo mandi bebes. Bale bebes baleta na baleta ro funo takatiko na tu de ketale ni Yesu. Era sakit taronga awa lakom tamai mataka sakena mataka ngo na kau adaba sena ya dei robu no tikena na mataka ni kai bola tambo sa baka sini tiku pita na tambo satu dak gai kabira na ya dei Yesu Kristo na kena seredi quando abokote na kovela tai saka tuku no kana tikina tingarua saka talindo na ya na ruku ni matani singango ena ruku I lomalangi e toto batikena ya ngo batena ya ngo sulima me da bamulekin wol haba senta Nangona bos kino pita me da bom na mataka ni sigat tambo dai sember ni biso na yada. Praise the Lord. Ndaki daba nda lagu duru mutinga na mataka ni sigat dai. Tua bata ke na tal ngasi melo toka jonaka o chisunga dai wal ni lang. Lang ko chingur. O chisunga na mataka ni sigat dai.
Praise the Lord. Kamaro tengin tamai soko na baling ko patana baling ko e pakaliu dinga kina ko Jisu na Kristo. Praise the Lord. Ia na yada patanga ya. Ia na buku ni bilu tagi tal kasi sulia skurlo ke nomer. Au sa kinta pagi ko kina. Na we kangu e na mataka ni singa dai. E na lotu go. Lotu bina kasi baibe. Hallelujah. Au sa kinta pagi ko na dai Jisu mai dake. Au sa kinta pagi ko rango na dai Jisu. Kita pakai mendo mena foi na dai Jisu. We rabarro semo tu mena bese burbura ne bese biti. Au sa kinta pagi ko na we kangu. E na yada tale ni turanga ko Jisu Kristo e na mataka ni singa dai. Praise the Lord. Hallelujah. Da rongo da batasara na non dei tutu ni bengarabi na lomani madongo. Nisa ambula vinaka. Na itukutuku me kadivaki me mbaleta na nonda vengaravi e na lomani madao ongo. Na singa moniti, and the savei waka ungeti menda sema wata, and anonda lolo ke na masu waka isongo lotu. Esa tiko kede na nonda itavi, and a vuku ni kadi ni kalo, and anonda mbula waka mbimbi, and a kena wakande otaki na kospeli ne karisito, we ira era se alitu. Sa kerei menda na tiko kede, and a vuli ni veitumberi, kena venga ravi se ministry leadership training, and a vitu na koloko, and a kabi ni singa tu city, and a loma ni nonda wali ni lotu. E na wakande o taki tali tuku ngā kina, na i tukutuku me mbaleta na nonda online cell reporting system. E na wuke lulu e na vitu na koloko e na e kabi, na nonda sota waka cell, e na nonda veiwasi ni koro. Ongo me mbaleta tiku ngā, na nonda tumberi waka yalo e na loma ni madhawa. E na sakirei me nda waka utamai na nonda online cell report, e na vei madhawa. Ongo e na vei wuke e na kenen di kebi tiko, na nonda tumbu waka isongo lotu. Kendua na nomuni waka tataro, me mbaleta e ndua na cell fellowship, gaira ida e ndua vei ira na itala, se ngase veli utaki e na vei wasi. E na singa waka ruai mai na ono kina vitu na kaloko e na mataka leilai, e na waka e dhori tiko kina na nonda masu waka isongo lotu e na nonda walin lotu. Wasini koro e na venka ravitiko e na singa waka ruai mayongo. Wasini koro ruasanga vuluka tolu, ruasanga vuluka wa, ruasanga vuluka lima, kena ruasanga vuluka ono. Ongo e mbaleta tiko nga, na nonda i waka rau e na lotu e na singa tambu. Singa tambu e na madhawa mayongo, na nonda ngauna ni lotu. Na lotu waka wawalangi e na walu e na mataka. Nonda lotu na wekanda na India e na walu na kaloko e na Harvest Plaza. Na lotu waka viti e na vei mamani tini. Kei na lotu nonda na itambangone e na lima na kaloko e na kabi. Me nonda wata na kalongata ke na nganga e na madhawa e na savaka nama tayaniki na ongo. Inda taurana nonda suli na mataka ni singa nindai. Nakatemeo te weekenda nga na vida nandina na mataka ni kua baka totolo sar weekenda. Bola tali tunga uluke na dakadaka na kena wasi rusang bulu tinga tulu sulu kalima tunga chingwa ngoko ya. Ni sa kalunga tabagali buira na suli ka. May buira na taurana ka. Ndui juga ya. Ya ro bakalunga tegi bata roro. Ndui. Ndui bakalunga tegi bakalebu. Ndui bakalunga tegi balele. Bakalebu o kai sa suli. Inda taura tio nanda suli na mataka ni kua. O paka nanu mikenda nga na bola ni Paula bertom na Efeso na kena wasi tolu tingin na itin kabitu. Tukun na chiko bangko ko ebe balunga ka tegi berda sugulotu berangka silotu ma Efeso. Me tiko nga na Kristo ena loma mundo. Ena pakambauta. Sangka itu ko ya. Me tumbuki na wakamuni katau ya butaki ena loloma. O sa tingo. Kame tiko na loma muni na Kristo ena pakambauta. Me tumbuki na wakamuni katau ya butaki na loloma. Me tola ka itu ike. Matai. Me tiko na Kristo ena matene alonda. Kene karua mo pakambauta. Kene katolu mo wakawakana mo tau ya butaki na kai pakotokai na loloma. Tukun chuma na kena boso babalangi. Let Christ dwell in your heart, that you will be, by faith, that you will be rooted and grounded in love. Oboso chungo na bosan na kai botokai na loloma. Turanga marama darobo kinonga neleo. Iba unge tigo polu tunga mga kwa. Na Kristo ya mentambe na matenelum. Kona chisu kwa vuno taka chiko na luke. Kai chiko wako opita. Na sanga talindo na yada na rukuni loma langingo. Me toto batike na yada ko. Kwa kota me wikenda na mbula. Kai chiko pula. Na Kristo kwa membule na elum. Monga ipakambauta. Ken balambale mo na pakambauta niko chisu na lubi ni kalumbula.
Ni santa bitu lo mo ke pakamboto ni ko chisu mo imbula mate mbulu tu ta katele mena mate katolisin. Mo pakamboto chiku ni chisu insambule lo mo pakamboto ni ko chisu na no mo ipakambula na no mo turang. Ena matakan ni ko. Praise the Lord Ngai tu ni bango ona ngai pakawakana na lolom. Enda buli da chiku na bida na ngona sau china buni baini. O kenda na tambana na Kristo na buna. Praise the Lord. Enda sabuli da ni ko na buni kadhugur na wakana me wakana chiku na loloma. Me kune wakana na mburumburisi. Praise the Lord na loloma na rawa na loloma ke makasanta me Kristo. Satu rawa ya na waka ni ndare na mbulombulo ni buni kau ndo na kai soli chiku mera. E soli chiku na waka ni kau. O ko soli na kai boto kai na boso wa pertania na minerals. Sana kai boto kai na kai nganreba e nganita na buni kadu membulakin. Ngai soli ta kamo ko soli ba na buna sa kai soli ba na tambana sa kai soli kina na rauna pati na tambana rosangai bua. Rosing ni bua ba Italia. Ro bua chiga mbaleta indu ataka chiku na wakana. Turang marama dorbo keno nganela. Bekana me tabi kenda kana mataka ni kuwa. Na Kristo me mbule lo mamo turang marama dorbo keno nganela. Merane o baka wakana kina lo lama ni ado menangoni silka ena sanga tunin dona pakaruni kan sanga nin dona idolo bekenda. Sa automatic nga salanga mai salsul maladap. Sa baka wakana tu ena kabo to kay na lo lama. Sa toro mataka baka sanga ni baka wakana tu ena lo lama. Endo tani tu na wakani kadhugur. Praise the Lord Ena buna bukan tamater do kenra meda saranga na sul. Balatan da ni dala tu na waka. Na wakanra. Ko ya buti itu kan non bol wakatal tu na foundation of our Christian life is love. Ke bagai foundation tu nan do tintal ka ken mal sa rotanga mombur-muri siku na ngono bango. Ken mabale ke bagai saber ni bakela juga kunilaga. Turang marama dorbo ken wanela waraka na songo ningo. Ni na bunu te na posini kalo ko chisu ena kai pose na matena lo. Ena kai pau ke te ko na elo tabu ni kalo me pakantam beri chisu ena matena lo me reni vuri mai ken biko na lolom. Kachi na posini volta mo ken men tu vuri mai ketenda na udio ni mbula na lolom. Na lolom ni vuda le pakambola kina na wekam. Toro praise the Lord Anta pa bini benakin sa lubi ni kalo. Ena buru-buru ko tolungan na response na ngonisul. E respon kana lubini kalau respon telanga na lubini tebor we rechuloma e respon na lubini ali bos bimbi ali pakayalo tatoro kan mo bali di on tabitu lo mo kay chugo choni na bakatagila umbata katakat ngalo ngona ngono bango ngoni solo boso na ngona nga dakin na ka gobyerno kada o boso kada boso na kabina ko sa kay tabitu lo mutu sa chugo na lubini kalau chugo na lubini tebor tabitu lubini ali. Praise the Lord. Torda ka musul turang marama darbo keno nela. Ke baka saber tari gichu nela kunila katak. Na puno utagi na posi ni kalo na mataka ni ko. Na yalo tabu ni kalo ko sa tosigo ya ngai posi ki na matene lombo chisu. Mendambikir. Merani ko baka wakana. Ena loloma. So by next week mada etarab. O sa baka wakan tun lombo kelo menongoni soli. Sana na makitu. Sangatel ngai tu ni biko. Soli. Sana na makitu sabi soli. Saber mandangoni soli sa soli. Ya, saya ngawara kan ngoni sul. Namas turang abina boleh pun nakelu nama takkan ikua. Waka bina kata turangan anu rembulan nama di tamat. Ni bukan ke mami turanga. Beran na soera nabi tu lama go. Ke bakar semberin. Bakan tember cisu nama tena londa. Ke mami kera turanga moni na terana londa nama takkan ikua. Merani ke mami bakat tu lewat takkan mentam bakat cisu. Merani ke mami bakan boti kua. Meratala ni ke mami bakawakana ena loloma ena nama takkan ikua. Bakal longa takkan turangan sul todok. Yang tonton liling kini nomor itu mata ni kuah. La beti ro komin tonton ngan kini nai tamuni. Yang masuk na baka benaka, masuk na baka bautu. Nai ada ichisu nai baka bula. Amen. Doti beken na share, tor macere, tor sa tigo nando soli na mataka di sing ni kuah. Miracle we can't do.
Sengatale rau lewe rua. Cisunduan dua nga. Ena mataka indai. Poko bina kataka na rin damay sota na mataka ni kuwa. Mendamay poko bina kataka na clue kaya. Lomani kenda, kawai tay kenda. Kanona baka nana no membaliti kenda kaya wangon daw ni same. Ke wiliki na mata ni nuku ni mata sawa. Elai lebu dake. Baka nana no binaka ni clue membaliti kenda baka indua. Doon to baka sausaw na turanga. Ena mataka indai. Sere, na wili ka na nung lesson niya na matakani kuha na ipiriw, kaya nawase dua, na nga wili ka talaga nawase rua, ni pola ni ipiriw na matakani din tayo. Kaya ni imbulang nga ya, ipiriw wase dua ginatolo, kaya nga wili ka talaga na ipiriw na nawase rua, may natikin na dua, may atawa talaga natikin na ba. Ipiriw wase dua ginatolo, kaya mendara tulak ini ndana wili kana tiga ni bola tambungo mena bebu gabi kanda na mata kainde indai sana wili gani bikanda na ngone liu sanda wosa boga bunga na kalo na salan duindu yeso mai na ngusundra na profita ia na ngone muringo asa wosa bikanda ko kwaya mai buana lubena ena buku ni lubena ngo sambulia kina na kalau na bura-bura kerenga. Kasalesia na kalau mena tau kena na lubena weka kerenga ena yoti-yoti ni ngauna. Saikoya na yalo-yalo ni serau langi-langi ni kalau. Kasabi udhibinaka ena kakerenga kena kalau. Sa tau ribura-bura tu kena weka kere satu ena maliwalala ena nona bosamana ni sabuya laivioti o kwaya na nonda ibala-bala sa tigo sombu mai lomalangi rake na lingai matau kwaya sa vedere sara wase rua ndua gina ba iri rua ndua gina ba o kwaya ngo endondonu menda baga na numa baga lebu sarakina na kaenda rongoda den dona singa na alikina bikenda ia kabaganda sabagan dinan taka sa kabagan dinan taka na bosara sa tukuna wera ng ilosi asa kasa somi bagan dundunu na ibalabala kay natalendende kadanga enda nam bula bagay koy kenda kabaganda baga wele taka nam bula libungo koya sa baga tigibuna na turanga metigibuna kabagan dinan taka may kibay kenda ko ira erarongoda sabagan dinan tigobi ira na kalo ani baga takile so kina kaibi ba kurombo itagi so kina daga mana e bunga kina vota ni autambu me baka na lamana kremenda tora non de mendambe ya nona bossa mai nei voltambu una bossa me kenda ni ultanga cisu na yoti ni tukutuku ena yoti ni ngaunango sangatal nindo na itukutuku tiko ena tanda uwe Yesu Kristo ngona nona itukutuku na kalo membaleti bura-bura inda bulida tiko na ibola tambu e ono sanga buluga ono na ibola tiko na ibola tambu ai na ibola tegi bu me adoba na ibola ni ibola takila e bengona kerenda wilika kina na bosango me baka e vola na ibola tambu sanga ni baka imbale tagi tiyo na ono sanga buluga ono na ibola mbale tera sembere ni ibola ikina e baka imbale tagi tiko e na tol sanga buluga diwa na ibola vola tiko Paulo be Timodi kurun Timodi wase tolu sabaka buna na kalo na ibola tambu kerenga e ai tol sanga buluga diwa na ibola ya katiko be kenda e tol sanga buluga diwa nga na ibola e baka tokai tiko na ibola tambu weka e bola ina tol sanga buluga diwa na ibola ngo e rai baka takila kai baka takara nindo na kandina e nanga imbasi kamai na wana kospeli madhiu marika luka bata kichoni sama yado metamata kina na itugu to doko e bola ime na lima na ibola ni Mosese
nei bola e boka tokai nei bola ni buku e tiko na be mama ni bola tambu ke nei tuku to voka ra bola na profite tolu sanga bola diwa nei bola sa bola go choni no wasendu e tiki nei teni ba saya do metamata na kalu kasati go bata ki kenda kanda rei di baka yawa kanana magi kino ira boka mbauta na nguna ya sati go bata ki kenda enda sarai de matana kabango choni ke to rai da na nona langi sabakana langi ni lendombonga sabaka tumuri mai betamana sasina iboa na loloma vatakinandina mani bola ni daka me doba ni boka takila nei nagino na do kome mai tamata me rawa ni mai mbokoda na nonda ibola bola Matthew e kabe kenda na wasendua koyango me bagaya dani go Yesu Kristo boleto koya e na mai vagambuleira nona tamata mai na nonra i vala da kedenga nei nagi nona mai tamata koya e bolaina kene tugu na tolsanga buluga diwa nei bola e boleta na nonda i vala da boleta na kan duandunga e senirawa ni bosota moida vesa utagana tamata me vagambulei koya tani mai kina ya nei vala da kato do ganda baga sama tagai nam bulango e rauni da kabana tamata me boleti koya me baga bulai kina me butu ni kina me rawa ka kina me kelei kina me rongo kina enduanga na ka e sangani rauna tamata me serai koya me kina e ana i soni bala dana mate me logotani o koya me na kai baga to kai na rusa tau mundu da panua e baga to kai o eli na panua ngo e seni rauni nduna tamata e mbule na enam bulango e na kau asli wana klo me rauni baga ndonu ikina se daga benaga kina e sangani rawa e na taunda uwe Yesu Kristo e ana bune mbimbi kine be kenda baga yandundua menda kilai Yesu Kristo teroi koto ka samu sabakan dina tagalini o sakili koya ya tarun rendre toka seba lava boleh tagani tarung itan le karun taru sango wata bagi mate ni kuwa ke lana rawata na bulat tau mundu dua talena vengu taru itu kaya bolehta nakara bulida mene bela lati makawa tegi bu mai turman dan isoro ya baka tamboro go epeli non rondo lago bato go inoki vata kina klo na wanga ya tayo noa membula kina mai na walubu e parama kabuana klo mbiuta na valeni tamamu bitira na kamu tenu banua lago na banua unda baka takila viko na banongo re unanga i baka mata ni tule butakiko e vos tengo bendo na turanga baka mati me baka malabu isindo na na kawa turanga butunia wo kwaya rongo me sota tiu na kalungo sa milionia tigo e parama kabe ka toka sa mo milionia la kaba sarango iko baka to biko kabe milionia your choice yana buna ra milionia kina sin lotu they choose to kanda na lotu sa mai indui na kanda baka sa matak kuna lotu baka binaka una bulong binaka una lotu baka binaka una milionia senga no lotu baka binaka embale tanga into anak kana bula tau mundu to koya siran sulian tamata lebu nakara to kena mai bura era binaka lake baka 2 milioni mai bikenda era saba lake mai bikenda era disiplin lake mai bikenda era ndauni au binaka mai bikenda siapa kata ya na koribulin dalam nalibuli wala mai kina nambulango ini ada mayo Yesu Kristo ngai mai baka tau do takarawa na bulan tamata ena buna ka kira bango Yesu na taban betena morawati bura tau do kina kena lang na kena rere ngai baka lian alone because there is nothing that man can provide for his eternal life. That is the only gift that comes from God. You have the ability to be a multi-millionaire. You have the ability to create things. You have the ability to go to the moon. You have the ability to go to Mars, but you don't have the ability to receive eternal life because that is God's responsibility to provide that for everyone. That's the heart of the scriptures. That's the heart of Jesus Christ. That's why Jesus came to save lives, because you cannot have eternal life outside Christ. That's the message that is most important now.
than any message that we can hear. Na kada kavo e parama vakadambori ai sakekina. Indo na karaiva tiko koea. Mosese no na maroi koe ro nei tumbutumbu te ruara i da bango nang mane waka matalau ne kene riringo. Ro maroi koe ro da kabendo na sasanga me ka kuni matikina. Ke biwai ngai reida na lubai ferro ngai maroi koe. Sa susu koe na loma ni vale nei ferro. An mana tabol wa na raki kea. Ke mani nrotago koe na bonuea. Sanggali tiko mai mitiani ngai tako subikana klo ke lako ole sere gira mai nungu tumata. Lako mai koe mai waka takila ele buna taka mana ena matai ferro. Ya do mesar serik ke kane bota bena pakambauta o Mosese ea tuna beira mera vakava na kakane lako sibi mera pakambulikina. O tingoya Atoki sara nei talano ni pakambauta isalai tako sobi na wasanda mundamu. Pakamuria o nei talano merani be buka bikan dan itukutuku na be wasa bakala ngabikan dan ikua. Wasa itu ngabikan the what the Bible says, the 39 books. Kabang rebo tambo ena pakambauta sa tawa sekina seikoya na wasanda mundamu rangai durukina. Sama ni ngalu e kea nei voltambu ni sa tako soitai e sangat nindo nei tuku-tuku ni pakambauta mengai volai e nei bola ni periu membaleta na nondra mai baka todo wiri tiko na loma ni lekutu kai baka to kasama no baka todo wiri seningan debi me volai e nei bola ni pakambauta baleta ngori na lako baka pere ke na lako baka lia. The book of faith records only the act of faith, the life of faith, and the journey of faith. And then we look at the period in Gandua. Kabatosamu, Sarautan na baka todo wiri. Ayan, na baka lusingauna. Kolusin ang tangauna. Bakanga o kolotaka na sobiwai, ay ndapatawa tunga, siniyangan nito na ka, elakiabu wale tunga, enanonandabu wale tunga iwai. Kendanda lako mai ke menda mayanga mendayanga na kakedenga dayanga na nondam bulan dayanga nondam buvalen dayanga na bunonde tiukina dayanga na buru-buru ni daka na bisnis mendayanga na bunoni politiki mendayanga na bunoni bimeluai menda sanggayanga saravakalevu ena maten tuni klo ole tanina kinon nanta mai tikuike merau ninda mai baka takilana klo Nio tinga na nonra tako so sanga lu na ipiriwa seningai bola talento ni tuku ni nonra baka todo wiri matai na kena dingo mi mai sana na kena marau ta kena matai ni pentiko senganin bola ya ni bola ni baka bauta en bola ta sini tuku ni baka bauta rabaka todo wiri na tolu sanga vulu ka walu na ambaki na kakeve enda wilika tiko mai na bola tambo na bola ti makau bola ta na nonra lako ya e senganin do ni lako ni baka bauta bola ta na baka bauta senganin do baka todo wiri Anything to do with a wilderness program of life, it's not a walk of faith. It's the walk of the flesh. Ia etiko kina na daga mana. Kaya sira no gate staka ni olako pata tiko pata kina kalo na bakambauta ni tiko na daga mana. Baleta so bagayango mbasika na daga mana e baka takili ko tiko mai na kalo. Mai bakambauti au bakambauta na kaurani rakaba. Enduindui ni ndalago na bakambauta ni mengai lago pateng na rama ndu indio kaya ambaleta ni tabu tuginan renre o tabula kan renre mendondo ini ado nan renre ongai suka singani taroba na nonna be bagaruta ki binaka na klo e bagaruta ka bekenda ambaleta kaya na klo ndo be bagaruta ki seni baga tautiko baga todo wiri se lago tiwani lago tikina no samai baga mbauti kaya na klo na be bagaruta ki tikunga ienduinduinga nindalago na bagambauta enta marauta ki non di lago bagayalo bagalutu ena rebutu enda melevena enda tikibune lago ni bagambauta me do vende indai ka to mundo enda lago tinga na bagambauta na nonda bagambes na nonda lule na nonda vivi bagananda kunonda labonganda da ka beni sini visto ngone lo ni bagambauta ka beto sa me raf ni lago ni bagambauta raf
Boleh nandina sengani ka smooth raf. Karaf na nandina. Tiko nandina tono mata. Tiko nandina rawa ko raf saran desina di biting goma. Tuna kapang go ko ni kuwa. Ya sapa kan bau ti cisui ko sano menambula tau mundu. Rong rawa. Iya tostale. Nya sampe vingo mi cisui ko sa tamate bala tundun rong rawa ya. Iya nanguna sa tukin ginavango. Nanu sampe vingo mi cisui go iko sa senga ninga indu tan level ren lakava. Kono saranga ya. Sanduna kali sah rombe kaya caraida. Kaya betul saya mengkori serang aku kana baka buneti kono mu baka todo wiri-wiri. Todo wiri-wiri. O sangani baka bau tarawatiko keu sa sudubou sa baka sudumiau o cisu. Sa baka sudumiau na bosani kalo banga takana botambu. I am born again by the incorruptible seed. Incorruptible, no corruption in the seed. Holy, clean seed. That means your DNA now does no longer connect with the stupidity of your grandfather and his wickedness. You are now belong to Jesus Christ. Oh yeah. Simple as that. Yana banua and ren tadi ngoma. Tension wa seto lu kati bango. Sa sudu mai buana kalau esengani rawan yo ibala-bala. Sandanga ipakil yo kan dana kena baka sampa teologi ngong. Kai ko tosam ko senga ona doiri tunga kin lo menlekutu. Take it according to its face value. That's it. If I'm born of God, I'm righteous, I'm holy, I cannot sin. Because the spirit that is born out of the word, out of the spirit, cannot sin because it's righteous. That's it. Nagitombo ka raw iliungo ni waraw tinia. Laban na bunen tak kasakin na bakata na wangga kasto kaya ni dudur may pulanga. Dawi ato ya, siapa kalaba? Kasangawang ko bitay ko kaba ko bunan, no. Endo na kaya ko bunan kasaya, isingan salabat tinga kaya ko kaya tingo di. Kaya ko tosam na nambalita na kasaya, batin daw kasa. Kala nga na kaya isaw. Daw kasa. Nyo senga nga ni manubata ka na takaw, ti ko may liu say duro-duro, o kasa, sa kwa sarang nga ya. Simple as that. No mumbay takango, de ba pun na kasa, sa kasa na wangga. Siya ba? Sa kwa ya, sa kasa, nada meda kami, sa kaiwai. Raida na lenga, ninda senga ni kilay chisu ba ko pinaka, entan daw wangara, raida no may kasango, wale tokango, maternity ko, gailay dakabango. Esini somaya, sakilay nga, sa kasa na wangga, nataro ngo, to na baka buntera baka tabango, matango, Jerusalem na milyon na kinisaw. Asini lako mo chisu, may banggang iken day bura-burango. Raida na nung may balbalango, may beatam, lako may tukam do baka teboro, kaya karabing dago wanggang, go. Akay baka nandun nung ako, Niko Timo. Endondono mo sudutali. Kaya nga ya, wato kaya may taronga, au na duru baka tabi lomalang, menon ko ng bulo tao mundo. Sudutali, kaya sa nga ya. Sinila ko sa roka, may baka umay ko, ya tama lakabanggo, talendrendengo, ingo na proses mo lakabanggo, rusang abul nakalam mo lakabanggo, kaya may ke, sudutali, that's all, simple. Nalengga tigo ni kuwa, enda sarui baka yango taka baka lilia na posa ni Kolose, nda baka yalo taka sara baka sivia, rather than just see it as it is, merani bukai kanda menda sereki. Kau jisu ndau sarai dia utungango, ndau sarai di tamangu. Baik katolo Filipi, pakareta kita mamuni mai begitu, kita nanggai baka ting Filipi, tolu nambagi be mama. Au sabar lo kana ko vela tengo. Sasangan dari di tamangu. Ndo sarai dia nga sa tamangu sarangangori. Kena kaya dedere kina biau na taro ni Filipi. Ote Filipi taro tu mea sinta na elo tambu tiku boa. Sengan sa sudu taleo koya. Kwa se tu mboto saranga. Ena baka sama ni lutu baka ciu. Sa kilati ko na klo. Ia sengan indo na rarama baka elo kila koya. Do cisu sa kaya baka bitam bai.
na boso taputatiang ko na bosa ni tamangku. Kiro kita mangku kira untua nga. Kata mana kita katiang ko tamangku. Etiko ulingo kapati ko na taka. Ingo na kinawanga wala nga pa kaya ngo ndo ray tiko. Na nona itopo nona bala nona rai. Ingo resara nga tamangku. Toro ndo to bakasa metiko na yalo ko ne baka takara mai nei lima nei bola nei Mosese nei bola ni buku ke de tilo ma ke na ke tal nona profita. Ya ko na ka talanga baka sesei kenta baka lebu. Kai baka to sama ni ovia kilana kalau. Kai bua. Oi ko buliva nga endo na tamato chisu. Kala nga na kami bulivi. Learn Jesus who is the Christ. That's all you learn to find God and know God. No na itobo no na bala no na rai na kakele. Ya, sinira no tomboka mai be Moses, no tomboka mai be Parama, si tomboka mai be ndona preseva kadapa na binaka no rabaka madala. It's just a fragment of the totality of God in his reality, because Christ is the totality of God in human body. Kabuto samu, sarau tana bakalusinga una nei bakabubuli nei Mosese. Obsolete songota. Focus on Christ. Focus on the new covenant. Focus on the new creation. Focus on who is talking now. Kau kaya ngona boso Moses ngona boso Joshua boso Parama boso nangilosi rati ngona mbete le boeroni mbete lalai ngai tigor tu na Livai lago mo Melkisedeki lago mayora kedengo era fragment kala lai ngara mai tunang go kaya ni samba singa mayo Kristo sa kuasa ngana totality ngo tarang ko to ka sam na ta sabo wi ko mara ningo kilagi na clue. He is the final revelation from God to man. There is no other message. Nothing else can be preached outside Christ. You can study all about Moses all you like. Study Enoch all you like. Study all the angels, 6 wings, 4 wings, 2 wings, no wings. You cannot find God. The only study that we need to, as believers, as children of God, study the reality of God in one human body, that is, he is Christ Jesus. That's the person we need to know. That's the person we need to study. Yo tiene que natar sobi na wasandam-damu. Sangalu ikane voltamu seninga indua tali tuku ni bakam bauta terus ngol ngol nambaki ngalai volai sara ena bakam bauta sa taumbale baka wabokita nambai mecheriko o Joshua sementara there is no record in the book of faith about the wilderness experience. Ya nei lako ni tau bakam bauta, nei lako ni talain renre, nei lako ni bukitani, nei lako ni bakalusinga una, ia senga ni bakalusiana kalono na ngauna, ena numiretiko, ni vina katokoya mera taukena, na vanuela takokoya. Kai bukatoka sa Italia numbula bakalusinga una tu. God cares for you. He cares for you to change. He cares for you to repent from your sin. He cares for you to come back to God. Kasalay kasa na kalona baka sanga nangun sala mo lagi niway. Kasalay lago sese na kalona baka sanga na kanangun sala kid. Teboro no na ngume baka matiko na kalona na ngutulog mo kuni mati. Tugilis tali ni talanoa ni velat makawa. Na talanoa ni kaluwe na velat makawa. Kabinaka kara mbula mate songo di bakan tuya embilta ki wana kalau di bakabuna right koya ni ramate mais tom mai komora beta gina kalau ramate na walubu beta gina kalau kakere era beta gina kalau mate menalo manile kutu rambulu baka
va koros ando nga una rusul ko tul nang dolu va nang dolu on nang dolu kini rosanga bulu rambulu beta gina klone ba buna ini ado mo chisu kai singan indo ne yalo yalo ya andarani sematarawa ke na kai beta gitu mai kina na klo kai ba to sam bale tanga ni singan ni klo wa ka ba klo we singan indo be ba mati o kai nambula na te borong ando be ba mati kabango chisu sala ko me mero nambula mero ba levu ia nandau buta ko ngai lo ko mai membuta kodar buta ba rusa kai ba to sam na ka va ka de tingori kai bua singan ni klo ngori Kaya, kakevera esangani kalau. Togro takatale, na kakevera ya do ibeiko ya do na nomu vale, ya do na nomu bagawati ya do bertonongone esangani kalau. Boleta ke esangani ya rakabogo chisu esangani rawani rakabana kalau. Dasa wili katigo na ipiriungo ya katigo bango o koya ongo na kena irai saranga na kalau no na itobo na kalau na kake de saranga enda bia kilawa na kalau sao chisu sarangango o koya sarangango na kalau ena wanga boka tamata. Anything to do with destruction, it's not God. Anything to do with hell, not God. God is a God who is called life. Pagkakaw chisu, yaw nambula. Bagat sana daw sa amin doon raw tinigawal, yaw nasa animato nambula tiko. Wala to ko ay bagat tusa na kaya bagang bauta, ni kalu ay bagang bauta ko ay kalu nga, and daw bay bagang bula, yaw kaya nambula. That's all. And the lesson in the samay wilika, may nawasin duwag nawasin tinigатолу, ingo na ibola-bola itiko biran na Rana ciu era bakam bauta ba Kristo. Sawat yang doni tempat mata rambula takamai na bei bakabui samai kau tamai nel tambu na non rambula. Salah ko mai ne karuan tempat mata sara mai velaroi sara lesu tale kina non rei vala makawa ni lutu na ciu. Ya nai bola itingo sangai kau tamai nandau ni bola me bukeira raila. Ausana buke kemeningo moranya nindui taitaki cisu Vata keira kede era bola itiku mai ena tol sanga buluga diwana bola. Merani bukai kemoni moni lesutale se moni lakotani mene bononi samai takasa ni samai boka do wiri tiku kina merani mai indei na nomoni boka mbauti koya. Yana leso ne rawasevi kandara marama ena ngona ramai boka itabi kine ke lima nai varo menta boka ruti kina. Wase ruwa tiku kina ndua wase on wase tin karua. Via walu tiko se diwa na iboka roa tiko i orto na men saranga ira to lima menta kuni menta andran rabagi kina na labana bune ado kina kon na kake dengo diritani lai takase ke era le subatale se ko na ibala balen bulu makawa sabola iboka mata da tingo ena wasendua ena yoti ningo nongo ena bossa na lubena ena yoti telangani ngau nongo en ambasi katalanga maiki no ira nabia kauti kendale sukina non rasokolo na ciu saratigo ni koi viti mayubu na kenai ileu nindi ambalabu ya karaida ko tiko ya ka ba to samu kuninga ko to mengore demuri tu mbasi ni ka ndo na betana bikenda kena mayubu tiko ko ngori na ka ba ciu na kena language singani ndo nungo those are all nonsense. Kona kabaya. Boleh ta sabolay tigo nay piri wira kevengo sao tina non rangauna. Ingori nay tukutuku e abolago Mosese me wale ni non rasokalo me liutagira kina kandina go Chisu Kristo. Katodoko. Sangay baka madalata kabango nay piriu. O Chisungo te bume na masendua. O koya iusividake may nayangilosi. Usibida ke mai bei Mosese, usibida ke mai bei Aparama, usibida ke mai bei Joshua. O koya ena daga ni bengrabi ni sokolo, o koya embete deverendundua. Usibi vinakasara deverendundua koya, e baga turangan dundu koya. Usibida ke mai bei Aaron nambetelebu,
wasibida ke mai bemele ke seteki, wasibida ke koya enai soro. Wasibida ke mai nanrani bulu makau, nanrani sipi, wasibida ke koya mai na falawa, mai na isebu na kake dengo, era saivaga takara karanga wili kina na singa tambu. Koe na noa, wili kinoya, era ivaga takara karatau doko, nandina sai koya na Kristo. Koya. Irimbera ningalay bola yan ay periu. O choni na kospeli, sabi ka matataka bikenda. Na ivaga tegivu sambula na bosa. Bosa ngora sambula batagi na kalo. Sa kalo na bosa. Tigine tolu sadakava. Na kakeranga kokoya sa sanganin doa na kasadaka mesangani da kabo kokoya na kanga da kabo koya na ka enda sarai da tungo lakango sanganin baleti kenda baleti koyanga kalau sawasen dua menetin ke lima genatin ke diwa o madala taikina o koya na kena rai na kalau na kena serau na kalau o koya na serau ni kalau o koya na mbula tawa mundu kabo to samo chisunga na mbula tawa mundu o koya lo malangi ninda savingo michisu nda sati ko mai lo malangi bale to lo malangi na mbula to mundi seren rawase sin lo malangi tango tiu kina na ora na butu kina manu manu tu daga na bula na kalau matin singa go na no na bura na kalau siapa kata apa ora kede nanda umbulia ya sin do bere tigo lo mani ya siapa kata right na mission ingo na Apple ingo ada mai China orto na kai China tu assemble taka rau teu tu ti nga mai China eu me banga taka sara tingo na product ni Amerika taka mai China au sama banga taka sara ngo me guna ukini bikimuni ora to nambulia sinindo ela ko boli lomongo ngai kate bango manasa tambaka ngo me kuna mengo asenga ertombitu ko mena software la ngo mera ora ngo la ko Microsoft itu no ngo kaya bita mengo tabanga ngori ora ngori sati lo mongori na kendra rumu to ko mera ni daga kina na misi ni kitu ambulia naka itu ni bango ni mera ngano bangata ko uli ko mandra ni to baka sama ni kana ibol ngori kun da banga me sa tampat tambasar ya na lenga ti obi kenta ngo ta sini bi uli kana bolta men da kilana kalu na kana tu no kan ta ngoma kabi ko to sa mo kunin do baka nang kita o mo dingo baka bere ali munaka. We are not Ngitawa Christians. We are the children of the Most High God. Kasarabi ko to kasama ya na buna betaka tiki na Willy Volatambu. Willy Volatambu. Sangani sara Facebook tu may na matagal lagi na kabi. Kena will comments ni tamata drumi alo bela mongai. Mo sangai mai emotion tu eno iko bila toka na emoji mo tangi da kana dabo uli ka mantra mo volta merani ombula yenda baka bena kan sendo weekend ngondo ta kabane to lilia. We are all born again. We are all Bible believing, spirit filled, Christ centered people. We love the Bible. We love what God said. We want to read what the scripture says. Ngone ni mami tekivu ya se ndre na nomu vingo mana bi matangali material etungo balerunga na kandolaka wala tambunga o lagi masu o liban nuwa o lolo o taronga na kalau merani rongo tapi na kanan domoni kalau koya ko sali buna bibuke satunga ngoy na busun non tanggal ngo na kandarani bangataka tunggu nonda taliboni tunggu ngon ndaren la kabanda wili bola tambuna laba ngantara ni ndata mene besi urura ndaren ni bikan rongo di kaya ya nakati ko mbimbi na tol sanga bulu ka diwa na ibola rongo di au those are your proof me bagan dinan dinataka na kospeli without the 39 books no one can validate the four gospel to be true. Dinangani samay tamata na clothes. There is no validation there because his
coming to be flesh has to be validated by some documents. Holy Spirit already used people to document 39 books about the man. Nabuna ni boso koya sabola ingo. Dola ko mande kini bola ni Mosese. Ngona kaka na same, ngona kaka na profita. Membaleti koya ngo na lago mai, ena mai sulu, ena mai rawa, ena mate na tuda katale. Tadaba na buna mundo kenrowana, no mundo lenga ndo senikilani voltambu. Sindu biken ngo samba kisese ndo lotu menda kenroa. Inda rongoda na kaka na voltambu. Ta kaka na voltambu, sebolaba. We don't have to be shocked, we have to be excited. Tinilago mayo koya endolaba biken dan na voltambu. Ya talin kan tu chone da kabo ko na ka kedenga tangai kabango ko ngona rara manimbula rara mango sambulo ni tamata saya do metamata ko na vosa tine ga walu esanga nindu na tamata saraida na kalo yang ilosi tamata Moses e parama none has ever seen God at any time, only the Son of God. Indu nga saraida na kalo o dei tale mongai raikina me baga madal takabigo na kalo siapa kalaba ya bola ocho ni baleti chisu na wase tol sanga bulga dio tingine tol sanga bulga dio no wase limni choni ngai kabango chisu dono bangangare nei volta mengo sa ko saranga bola itu ngo sa madalango dono bangangare nei volta tambo ya mainam tibaga tibu gi nei bola malakai mondo na numa mondo rawata kinan bola tamundu nei volango sa kengu tukunialo sa tukuniau satu dage ko era to sakin wana tisi pele to li bunika ya rona ruwe rola ko ti MO sangai tako sobira wo chisu ngai kabang wala bondo sakin ruwa kina iko tondo be ngasini klan ka cha tungo sangai kare bongo le botambu ndrau ya butamata sese fools ya na suntar ni chisu fools sangai kabango kone bol ni mo bol kina ngo na samengo profit ngo kona kanado tu dengo ikia tu sambo dengai ke kami kemudian dibital na ando biyo ko na manray ngaunang nga kabango ngaunang nga ando biyo kino ko na manray asa tandola na matanraw yo chisu serango saya liyo ko yan kan rumaliwa raw mutuale son lalaruan go bakan tu Jerusalem pita turungo da ki tu sa sotabata ki koya ni basar tingaya na nurtu bital no sambasi ka tale mai ko koya no mundo no pakadengo tabando sa tangaya kina abarai turdu lingongo serengu ngai kane botambo asa kau tira tu tale kina proof bola ni Moses 5 same chope so de ngane bola ti goya sare Solomoni ira kedango ke lago birna profita ngo na kai bola itiko membale tiau sare na ipiriu sanga me kabe kendra wasendongo enango ni muringo okenda ena bosabi kenda na lubena madun wase tolu tingine tinga bitu sapa pete sokoe talao lama tata ke mewa ngai kamai bango lo malangi ngona nongu ngona ni toko au sando lo mani koe bagalif wase tinga bitu ine lima ngai kabango ngona nongu ngona ni toko ndou rongodi koea ode ambasi ko mai na bital nongo mo wata ke laichia the proof that is in the book. Moses represents the law and the teachings of the law that are the shadows of the reality that is standing in the midst. And the prophetic ministry, they were revealed in the mountain to tell the disciple, this people's time is over. Listen to this one. This is the one. Listen to him. Who are you listening to? Ilago may nalo tambo ko may daga nga sanga na bugoy Moses so ya parama may daga ko na bugoy Jesu Kristo. So we listen to Jesus who is the Christ. Was it tinigandua lago bango pita melerei di turango Cornelio. Tapos sa buwan na kalo na tanda lago yan roya lago mai tingo mo pita. Leka bango etal na taki Jesu ulit nga asa lutunel tambo semberi lago iwaya. Saluto nelo tambu sapa kasi na iti o kolini o keno nabubale. Kato kinta tali orto na leoni lalago nepit. Hey, orto ngorto sa durumel tambu orto sa ndu bosa bosa iyo. El tambu batang alutu me Jerusalem salutu kirto ngorto talang ambatra daba. E alutu nga nelo tambu ni bunu tagyo Chisu. Kaya bagato sa mo sindo alutu nelo tambu talano tagyo setani. Setano tagyo na curse. El tambu ko daga danga ne ade Chisu. When Jesus is preached, no sickness can stay in the house. No curse can live there.
No generational curse, only generational blessings is available to us. Yao chisungo. Karua ni rarama mentana bulida ni kuo Moses yang dia balet makawa. Balet tanggo na panuan tamai boka tadu wiri tiukina. Moses nandau ni beisereki. Kaya dingo mana ibunau. Na ibunau ngo na ikuri ni ibunau se na ikuri ni leso ni nga. Merawan ni salavata kena nonda talain rendre vukitani na Israeli. Merawa kina ni moivira na itukutuku ya merarai di Cisu. Yana keninaki. Toka mai sane ai 5 bulan singar celebrate age ana pentiko. Celebration ya ala ko mai kina na ibunau wekini. Oira na ciu, oira na non ramesa yang ngau Moses ini. Tapi tinggal Moses tasongo bangan tuan matanda. Sing atalindo na itukutuku rabi rongoda. Bune ani ada mayo Cisu ka bango choni. Kena wasendu ya. Lago mai birana wakara na sini tingo mikoya. Lago mai gine buru-buru ambulia, buru-buru wasini tingo mikoya. Saraira. Era sini tingo mikoya mbaleta. Naka era bagam bauta, na baga takar-kar era takabati ko mai sini kelati ngo na rai tiko nindu na kandi ni sa mai na kandina endu indio ko ya senga ni baga ileu baga takan bulu makau. Saraira. Ko lago mengo na tamata. Kau senganin dona buoni witi, sen dona buoni sila. Kau senganin dona rame mai mendabo tu bangko mekama, senion sendu. Kau lago mengko indui. Kau anggon na kalau kau ena mai tamata weekenda. Moses kau ya kadibi kau na kalau mesregira men Israeli na bali nimbombula mai baga tabuli dira merawa veira ni rakilai Cisu. Na kena ngau ni sala the teaching aid. And the means for them to know Christ is the 10 commandments or the 613 rules and all the rituals and practice. Na kenambete, na kena vale vaga leva na ileu ni manu ya menda ubudi membiukila na kena be matangali toloko na isevu na iketin na kake de bolai tiko ne bola ne Moses. It is a means to direct them to the reality, and that is Jesus Christ himself. Yana kenina ki bola sarangaya. Senga ni rawakina nambula tau mundu sakai ba matato Cisu menangusuna dona vangangara nei volta ambusena kana pasarorao dona vangangara kina teaching to dogo nei Moses gira na profita mondona numa mondo rawata kina nambula tau mundu o irango erandu siatiko o kwea nalami ni kalau kwea seranga sa postungo bikimdo o kwea ngango erao ne bokota le boblada ka sulia nambula tau mundu bikimdo. Terang kau sama satu orang rawa. Ngo na kaya baga buna na baga todo wiri me bata kira na ipiriu. Erate bube Cisu, baga sudumiro ko Cisu, na mata ni tuni klo. Saralai toso tiko sangga imbalavu na lesumai. Baga tunggu kentang go saya baga. Tinggal sandron tapi baga remanda. Kun kaya baga tunggu Cisu boleh sumai. Saya nimbera na bebutun olta kol sisinai. Sisinai yang batan non rere. Le seabunga na rere era lesu tali na bulan yang unu yang gona na lago boka vere na sarayalo yalo na kakase na kana be matangali. Yang ngauna o eda kintu le be boka rere ya sinai na sel sinai na zong. Reda ya sinin dona boka bauta sang saram tangani marau na klo. Nonda do mai osota tu na olta kol ninda rere de na base como Cisu au ngai dorong giling nambuka senga saranga ni marau takana kalo no mula ko lagi tu maya. Boleh tanah apa? Ola ko tu mai na rere ni ola ko mai wana kalo marau ngana kalo ni ola ko mai na bakam bauta. Saya buat apa? Kau nak kadi bikin tanggo mo siro mai berarti no sa bakam bauta. Saya buat apa? Kau ni ola ko mai na rere uete umat ni ko au dorong giling nambuka. Di batu kan uboka sama. Kau ni ola ko mai kuah. Iko besandira ona lo misandina. Ya udah tutunin mula tunggo. Ya usah tiko boleh nggak mayeli. Sangkai bola nggak mula kota mayeli. Bebaya murai. Ya ona lago mai na bakong bauta. Lago mai turanga. Dina ko bakali usara. Na mate anton dono menunggu mate. Rita ya au sa tu serang nggak menan rano ya. Ina nunggu itopo nunggu bala-bala. Kita bunga nunggu dengu. Au sayan rayani kina penuh nerusa. Yo baka binakan ni sembulet ko sa bonga be ya no muni bosa ni salmani buro ni sasulia menelbe muni kaya nga sabo kan bauti ko ni sembulet ko sano na nambulat tawa mundu Diretang ko nakakain doya tan tasaving ko manambula tawa mundu sandang kay lesu tali kini baka vuvulin ni Moses
Kaya buka sa yana buna o sese tiko kina. Niko sa vingoma nambula tawa mundu. Kemba toka ikea, kele toka ikea. O mo sese no naitabi mendusi kenda kinambula tawa mundu. Nio sa vingo nambula tawa mundu. Tuku ni mena koro. Na ani emudava viro nga indele subiro ina be mo sese. Rani onrende tiko, saya kata apa? Rani kemitala no tiko ya. Salo tundende, lo tumbalabu, ya londina tiko mai. Ia sandona kana liguni rere. O rere tiko mbaletana tapa. O iko, o ateke bu binaka bichisu, o drumi alo tambu sara boko binaka. No na o tisara ngaya, o sama ibaka sisi situ ni baka malua. Sanggali tiki butele mai bi Mosese. Ni avo ngapang kwento na mawi. Halo bela-bela sara nganggo. Ingorio surete tiko na halo bela-bela mera mai kemba ino mobile. Kuni baka lielio iko. Ni avo endo nanrenre, you reach a place sakai tiko. Borokangori. Next step. Nilolongo baka navuli preschool. Tambah tinggo michisu, tambah pitaiso, tambah kisar nanremu, o dorong giling-gili, baka tabuli sara boso ni klo, baka tabuli na tuda katale menamate, na belawai. Preschool. No na kemba tu baka mbalabu ena preschool. Sana o tisara ngaya, o sana baka nanda ko tali bura-bura. Kabang ko na ipiriwa seono. O koe mendonga imbiuta na itiki-tiki vuni baka bubuli kei Kristo sandai lista ka weekenda. Faith towards God. Baptism. Ya kona buna, no tiko na preschool enda na pimba. Ta pimba taka tingo de baptism donu. Baka miraki se ko nunu. Baptism ke mbale ngo nunu. Ako asa nga. Mulai bimba tal tiko baka indo ko di polo singa uno buah baleta o nunu se ni nunu. Di sa tingo mingo chisu sarao na bula tao mundu ya. Atrarawa. Kaya tamatapa ko to kaya ningay na numiao taro sa tiko kina. Out. Asinga talin to nga uno mentole ko tiko mai le tumudumu tiko iwai magala bulu tiko ya. Saka o chisu taro sa tiko kina set ya. Kaya mo to sa mundo bimba tiko preschool o sa may bosa ni kuwe ko na kau ko niya da chisu to sa daga na klasin 2 ni o chirangan lutungo. Go to class 1 nyo na to ka na preschool ang go bunaw tiko ningo na tertiary level iko na bimba tiko mai. Wete ka to tal ka go iya na lenga go rino sa to ka pambala wikiri. Fatararawa. Pero apa kata meroveriti no muribuli ke indo ebuli tiko yuni. I'm speaking from the university level of understanding the scriptures in the light of Christ. That's where this revelation is coming from. That is written clearly in the book. You don't need a theological certificate to understand, because just understanding its grammatical construct, it gives you the truth and the light that will set you free from what Christ has completed at the cross. Simple as that. Kailan tombo karawaya, santro kakami kami na tambu. The best book in the world. Tulo bon talang kasi. The Bible is true, and who is real? Christ is alive because he's real. That's the message. Ni sengo chisu esenga na ibola tambu, esenga nindo Mosese, esenga nindo na parama, esenga nindo na betena ngilos melagomai, esenga nindo na susul na tambu, esenga nindo bosa bosa. Because of Christ. We have Mo, we have Abraham, we have Joshua, we have all the stories just because of one person. His name is Jesus Christ. He is the man. He is the most important. He is supreme. He is the way, the truth, and the life. He is the bread of life. He is the light of the world. He is the good shepherd. He is resurrection and life. What else do we need? This is the life. This is the message. This is the power. This is eternal life. This is where God wants us to be with him and to be in him.
Nagini bununggo na takan dindai. May promote na nung kelas nga. Sambalabu may na preschool. Muribuli tunga. Waraga tunga na loto ni Singatambu kina sota ni Sel. Sangabangan dua ni Willy na Boltambu. Pero bakit ni ba imbale-imbale bikenda na lesson ni Solika. Lesson ni Katini. Kanda ka ba tunggu? Sini ba imbale-imbale biko? Kaya sanga ni kila na uto ni tuku-tuku ni Boltambu Cisu Kristo. Ya usah boleh dipasang boleh ambak ngo. Nunggu bekilai kena kalau nunggu kali kaya. I hungry every day to know God more. And the only person I study is one person. I study Jesus every day of my life. I want to find God. After more than 30 years of preaching the power that saves life, I want to know Him and the power that raised Him from the dead. I want to know Him. What do you be kilawiko? Ko le mona kanda be kila. Be kilango, hatunggo na yuni le buli kinat. Kena bitambana yuna sabi kilanga na kalu. Kena non elondo non itobo non bala kena bula tamundu. Study Jesus Christ. He came to save our soul. He came to set us free. He came to birth us into the kingdom of God. He came to create a new creation. He came for this. He didn't come to make you a multi-millionaire. He didn't come already millionaire when he arrived. He just came to save your soul. Hine sakila ichisu ngai millionaire tu baka diri lolo maya. Ituna no mui lavo ike mbaleta saulu tigo ni no mui lago chisu ia ni lebu tuna senda ngai kato lo ngai toto mate drusu ngai balimbula ngai senga talo chisu ngai ndondo sangai doro ngili sara kina buka sandua na losi baka lusi ngauna na bula tu bro kai ko sa mekuni baya na non tambula menta oti bango enda tawayanga talago maingo menta mayanga na bulango talago maingo menta may bakai tabi menta may takataka. Rede sen rani dobe kanda menam bulati ongai budesa. Kabang kone Boltambu ni ndu na tamata budesa ko ni kadibi ko ibale melengunuti. Ya na bosa ni kalu. Rawa sar saya kata apa? O koya embutako tiko, koya budesa tiko, me creo que me levangara en dona nona daka merani rawata mesona ka merani me bebu ketalanga berna bololo man rabun main dua talanga non soli balut koya sini ron dana mai bakambe tiko ike na budesa rabu na bagrarabi na tamata kenda tau rungo diau sama itini ngo ikenda na singo savingo michisuki na menomu turanga nomu ibakambula sanomu nambula tawa mundu sanomu ya sanomu mbula bo Cisu Kristo ko ya usama italona takati ko baka matailele bunga bikenda ena matakaindindai sama imbulo ko ya ena lomanda kenda nda sambula tigo boa siapa kata angiri timebia wendua na bidan singa ngau sawti ya tonton ko tatala pamatala takamantabiau na labanan duin rapture watakena ngauna ni bibakarotaki haundrenda jarutun carabango bua iya kilango di motarong atalien doya I'm not interested at all on that one oya wo interested nga bakali boleh teu sati ko boleh be Cisu ana ado mengore una lako ado menangon rendre bo wele because I am already safe in Christ. That's all I want to know. All kevengore na end time nandrendre na ivaluma Israeli. I don't give any attention to that because I want to be established in the reality of Christ who lives in me and I in him, and my life is hidden with Christ in God. That's all. Kaya na baka marauti kanda. Indra seni tangaya taga na kai bukan ni singa bukan ni mbongi na mbomu na bere-bere baka politiki na kasa ni manua na kene tigi tunga ni mbula ya na mbulango o iko mo nataronga tinga o kelendonu tiko kelendonu tingo ni hado mai na dangi tatamba dangi leda ni kuni kemo yalo o duru tiko ndo na peseja mo sabia lai kele sambere no ya ilo mai o saka sakoso
Siapa kata apa? Kalau nabi nak kata men kau tiket tani, dia pakai kele pakai benakan elonta. Nometinia. Sakwa na tahu nak Moses ya. Tapa bikin dan mata kandin dayo cisu, watake na bela tiwo. Bela tiwo. Very easy. Sa soto ci na kalau betul gaya peram gaya kabang peram ah. Yang udah bangamatin tulen betul giko. Baklong betul giko. Rong lebih tahu na tamu. Nanti lebih baklong betul giko. Mai beiko. Tamata kita ngai buru-buru na baklong betul giko cisu. Kau dun rubi ko, ena dun rubi. Yo kau baklong betul giko, baklong betul giko. Ya na bela latiwo. Ena ibola ni Moses. Sangkai lagu mo cisu, sangkai may baka matana taka weekenda, merani may nonta kedekina na kay buro-buronggo. Sangkai bola tiyo banggo na ipriu na ginawa sa ono, tinkatolo. Sa dakaban na klo na bea lalatiwo. Bea lalatiwo, na bea lalatiwo daw dakabango. Leru rondolo kamay, satu banggo ito na manu-manu. Sa tuna mate sangkai ndola main takuna sangkai ndabotu kau lebih nang kabok kabok kau lebih nang wawa sanda botu nganggo lingan na rua apa na rua kena ngona tolo kaya tulo manandra rau sangkai main duri tulo manggo orau na mai veya lelati beba kasarangan na bakawati rau mata takati ko mai rua na pati tribe nggo tribe rau beda taki tu mai bakam balabu rau sangkai mai nggo na beba kan tuntun taki Evakatigo enandelanin ra. Sarit. Sangkai kabango, okoya etokaira, okoya na may bosam bumbulu ibe ko etokaira ke virau. Kembali ko etokaira ke na sere kana be baklungatak. Sangkai may bumbulu okoya rango, be bumbulu ikina dai koya de revoa. Ba na kana takatak. Gayotia sangkai taka de ba. Sabakan ditagia sangkai lakon na bakatakile kilani di bintin dinatia. Selike enggak biwata ya merani be so berau be druminan raw ya dia betul kena tak sawo ya sadaba kemambali non rumah itu nandelin raya kendo be raw na bakatal kata kana non asana o ko na mate bakanga na manu ko rumah imbu itu kena iango sadaka be latina klo kabe to sama sini be latina klo bata ke indua siapa tak iko esena na kalau wabela latina apa teki koya. Na ipiriu sangkai tu dia banggo bikanda. Sampai lagu main na kalau sampai da kapan na bela latingo. Na bela lati binaka de wasibi da umakan don dua bira todo na bela lati. Sangkai mai tuo koya sengatel nindo na yada e de dage bua men bumbulu kina asam bumbulu inga kokoya kina yada na. Meu katale sa sengatel nindo na yada e vereda ke membumbului kina na klo sambumbului nga ko koya kina ya dana koya sangkai kabango we parama ena be baklo mataki au na baklo mataki ko over and 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 na tumbu na multiplication I'll multiply you over and over and over and over and over and over and over e senganindu na tiki ni vela latingo na mate, na curse, none, is blessing from beginning to ending. Na bela latibe Moses endindui, ekena condition mbula mate, dhunrubi vakalungataki, no dakabandonu vakalungataki, no dakabadala nrausota kena dhunru. Sanarani orai viko, mundambe sarati ngango ni somai pakatabara, ibe na sini belala tingo kele tukina. Dua nakalele ngabango yado, sa dua nakadal saya don sa nakalu sa durubikan to, sa pakain renre may nambula, sare. Ya ako nakabi kau tikoy muri, nakabi bakasari bakalevo indal ni dakau. Niado nakava mo kilasin dua serangan ayalol ni kalu itikiri. Semendua na kava o dakava ngai dakava nguribi ko na kalo. That's the nonsense that has been heard for so long. And tabi bakare rewa begitu kina. Au saba kama sutikan tani kuwa ndakuni bi bakadalai.
Any message that is based on guilt and condemnation and fear is deception. The highest in the church, highest among the body of Christ. That's the teaching of Moses. Christ only come to bless, to give life, to lift us up, to heal us, set us free. He came for this. Rungo dia unu sampai baka bara. Nanonda malu-malume bakana vari-vari ni tokelau. Enangai lulutu nga nyo sa reithi chisu toka nga. Kay nakamay la kaba may kalivari. O reithi tinga na biba kalunga tagi ni kalau. I'm on my way there. I want that to be fulfilled in my life. Kau tabi mati ngo, I'm seeing myself. O bulong-bulong binaka. Tagi bayanga tingo, I see myself. Ni usana buti ni au. Tombale tingo, I see myself. I have a car from few days now. O sarende tingo, I see my own house. Watinga na mula. Na tatandrendre kelengori. Eratigi tigo ni lago-lago me baka toboliki na kau saba kang baute tiko. Yani adong abay leibango. Hello bela sarangango. Do baka roman do odesin sul katini tiko. Hadol kango bekendo. Those are nonsense. Kore bako bulni Mosese. And the The blood speaks of God's blessing, forgiveness, acceptance. There is no curse in the sound of the blood of Jesus on the mercy seat in heaven. Yana pilaro inda samai da kaba. Gona nondra lenga o ira bolai tigo na danda nei piriu. Na buna era samai lakotani kina. Salai taka sa non rembula. Sayali na non rai di chisu. Ya talikina. Ni sa baka madala tago ko na kakede. Ya na baka madala ni baka mbauta. Sangai lei tini toga na tini ka ruwa ni baka ruwa baka tabar na bolo bolo me kabango. O koya mundo ngai baka rai di chisu baka ngumatua. Koya sa tiki buna en na soma na no mundo baka mbauta. Ni osala ko tani nga mebi chisu sa baka yango nambula. Ini rei di Cisu tiko, se baka na bora-bora, se baka na berberea, se baka na tasere, se baka na maboa. O ya una sinimbiuta na matangu, mana nongo rei di Cisu tiko. Yana bune bola itu ne kende talo na baka mbauta, era varo musu be mama, sama tanda tongo Cisu irea, ena bela timo kende tongo, sambula be kende tona Kristo. We are member of the same person. They were looking ahead to meet. Kay kabango era mate bayango e senganin dua bira rei koya ya era sa tau kena bagayalo na bosene ala because na non na bagatambora tingo e peli na manu manungo. This is the substance of the Christ I'm hoping for. This is Christ I'm looking forward to meet one day, because that is the promises of God. Lago may Moses me vingoma na puno wetini kati obango. Au sama vingoma ngo kabolay ng delibatu. Au saray di chisuti ko ni lago may ko nga me bolan delel mundo sa malumu. Say kaya na bosa ni kalungo. Kaya ni ado may na kauta may na mate ni ado mo kaya na kauta may na bula. Yada nga may Moses ay na batuya, basi nga may rana pono ni nonram, meketiu ginalo bela sa mate e tolu na undolu na tamata. Baleta na ibuna wele kausumbu maingo, ebuna uni mate, watake na condemnation. Yana ministry ni Moses, it's the ministry of death and condemnation. And my prayer today that none of us will be the minister of death and condemnation. Kau Paula, o Paula. Paula, nambombule Kristo, au kalibi mo apostolo ni tukutu vinaka. We are not the apostles of Moses. We are not the apostle of the law. We are the apostles of the Christ. This end times. Christ is the message. Christ is the gospel. Christ is the good news. Christ is the healer. Everything in this end time. And then a sangani lagosese. And then a sangani bagadalai. Kebaka and the reidi chisu. The bagambauti chisu, the baga sangaram and the killer. Nandina boleti chisu Christo. Koyaboleti gonevoltambu. You won't go wrong, because Jesus is the totality of God in human flesh. And God was pleased to have his fullness inside a human body. And that human body is called Christ, who is the word in flesh. We are member of that body. Who is Christ?
He is God in human flesh. Kaya na ilumu. Kaya begitu kasamu saseng na tabaya wai. Satamata. Preschool. Ndono bina kami masuk lagi na ilumu kina. Nyo saya doba na level idake. O baka yang ngatakan ya dai chisu. Betai mate ngabango sino ngang giri tala. Giri son lida. Sabai kai mandar bosan di kalau. Tau turi mandan bosango me baka diren tai ko ene singan dai. Kuni Allah sa turu mo balim bolai da iko sa bongango e bana bula mo sa mate. Kai bango pina ko baka lebu ni tuku bunwai. Kai boto sa mundau la ko balim bula mo le check. Kuon yon da boti kiri mo sa bole kan mate nang kami ara tagi ko no bole mo ko balim bula. Sangai ko. To kolem drongu presa oh ya lenga ti ora bango bunwai. Iyo iko mo kunikania kona kakana ko matang ko pa ko bunan no high cholesterol kuah. Ina kasrenga ndo kusimata ko iko. Ronga dia udah lolo binakan tuntu, lolo baka mantan yang ngomong gori merani otir mukuskusima. The best way to be healthy, fast. Sa kuasa mandali biya pa kaya lo. Kimaminggo kimamia tigi bume na lolo baka liya. Yan to na kene wasele bura may mate koso na mabuano rin tabu imbu dong baleta isang anakan kay mga yan tando. Tapi nakatiko na lolo yan ita kanina kita la apa mati kenda. Ina lolo binaka taun dua tahu manda malolo tula singa runa singa siento mantang na singa sa tibo matagal lengko ngay munti dalam matalis yang teraba sama-sama serangan ngom binaka namuka poko murai kelata lang oy inggo kan duwa bunten ngulang ko ko tu natura ngay ko ando gout sare to kana daw kana mati ni ngan tonto ini badia to tala mai tu no ko sa apa kay matandu ati ko mewi au ko angor. Kaya begitu asa mendakau matan dua tagi ke tiuminggo do nanton doi ko ewe leo ko ya. Rede analenga ni nonda elowai. Di sini kila ingo na balni alo tambu. Me maroroi, me bakani na kakanan donu. Me rongo dati ko na tuku-tukun donu. Me baka tusaikina na kandonu. Sasabati ko siapa kata? Kila lenga takan na bimba baka bere-bere ya. Tasero to ya laiba. Cintu berang ko reso matin mentusuka. Saban betan na bikin tu. Uka saka donu, tu masali ko nga. Kuni biya pa ko lusinga uniti ko namuli bangkang ka. Sini ko tsaramen to na kabikin. Ya ko napunong talang gatiko. Ipiri uruwa tigin etulu. Enda na bula bayi ko kenda. Kenda ba wala takan ng bulew ko. Enda na bula bakadaba. Kenda baka wala takan ng bulang ko. Yan ang bulang ang Jesu. Kana Kristo. Kana kena yalalo na kalo na kena todo na kalo. Yo kila na kalo uli nga ng bulan ni Jesu Kristo. Non itobo non ibalabala. Kuni baka ngai kumuli buli talin dua tal na karakter ni voltambo. If you want to know God, study Jesus Christ. Sakramen satu lagi. Dawat yung weekend ang dorong ibunaw. And singali po intinday. Tunggu ulit yung amin na matser. Terasa na linganin dua. Dan nabi masuk lagi ni kuah. Meron ni bibu kinondang bula. Menda tukitaki. May na preschool na sa tiwa kina. Menda sasasang lagi ng bulat. Tosodake. Talabe. Yang baging ko na yang baging ni buwa-buway. Kendo na kami buwa-buway. May buwa-buway na nonda kilay chisu. May buwa-buway nondang bula ni Willy Bola Tambu. May buwa-buway nondang bula ni Masu. Masu yang dua, dan tahu lah kau main minta mai sote ke, nangau nenta kali bibatakin. Me buai nonton bulan ni solika, tahu kau main ale marotaka. Lalu ruanga, tebu ya ruang ngaroro ya, tapi masuk lagi. Tenintus, bukan batai loma, tapi masuk lagi meran rara mabikan dan kata mewah settingmu. Tapi masuk lagi seranga, waktu itu tapi masuk lagi ngau, dan serangkai sokalutiko. The respon wana kalau na kanta may rungoda. Eran di buhay kanda mentalisyon, dalay Willy Voltambo. Buhay kanda mentalisyon, dalay baka sanggang garan na boso ni kalau. Mendarani kilay chisu baka binaka. Doon na lenggal lebog na nondang bula. Ninda samay lotu baka malabu. Siyenta sanggay tigibu. Da tigibu baka binaka, da tigibu baka yango. Ya binaka,
ilomaya melay bagayalo ia sa rasaran da tigi bu bagayalo boga binaka tamai sudu bo ndalagi pepite iso nda tumberi boga binaka sandanga ilesu tali kine boga bubuli ramai tadori kina ramai malu mukina ora na Israeli kan todo lo mane palengo se mata sere se dauni bing ravi ngasni lotu kan da todo. Let's come in a time today to pray for each other. Tapi masalah kena singen dindai. Tanangan rawana kalau me bakara ramate kenda. Sini rawan indara bakatera. Tapi dalat ini bulan bulongo. Mentala kota ini mikina mena kain dinan dondonga. Donga na kain dina Yesus Kristo. Donga na kain dina na bosani kalau. Hallelujah. Kau Yesus ndo na bakasangangaran e boltam kede. Ingore baka madala tagiau. Kemundo kilayau. Yau na manray nimbula. Yau nga na rara magi bura-bura. Yau na iba katao binaka. Yau na katumba nimbay ni sipi. Yau na bunito lagi talegi ng bula. Yau na bay nindina. Yau Yesus Kristo turangin na marama. Kung iba katigibu na iba katao tiyo-tiyo ko sa mati ang bulu katula kitali. Nanondang bula po sa Yesus Kristo. Kane botamo ko mandangay rivi ko ay ako tigibu na soma nanda bakang bauta. Enda nangay bula bakatawa ke banta ba wala takan ng bula libongo. The maroroy na kanta rangoda. The maroroy na itutugay Yesus Kristo. Ina bikasa baga dorot may kalbari. O turanga binakabakalibu. Binakabakalibu na nomoni bo sa satalay. May bagarara mataki. Mendolaba na matay kay mami kila. Meranin donu kina. Nakakimami masuti kemanikina. Donu kina na rai. Donu kina ng gangga ni sere kemami langata. Sabaga namatang abe Yesus Kristo. Sandono kina na ni mami bay maliway. Bay maliway baka bay watini. Baka bay maliway baka bay wakani. Donu ni mami reidir na wake kimami sarambera tuni baka mulay. Ni mami kaway taga na elon rakaworo. Ni mami binakata mera lagomay mera may bay kalay gay kemuni. Nomuni nga ngandre sanga ni bay saw. Ni seningan rebendo me rusa tamata todo ko me ando na bibutuni. Mami saba ka binabinakata na singan dindai. Singan imbula, singan inganga, singan ibe binakati, singan ibe sereki. O turanga binakabakalibu. Binakabakalibu ni singan dindai. Dola ba na matay ki mami. May ki mami biuta na ibagatibo ni mami dinata. May ki mami kalawayani, may ki mami matua sarana ni mami bula. Matua na ni mami kilaka. Binakadake na ni mami kilana kalogi mami bakang bauta. Mendono na yalo ni kalau mami biuta na matay ki mami. Dono na kene yalo mami biuta biran lubi ki mami. Dono na yalo mami biuta bi bura-bura. Paleto bura-bura e baga sangarati wendo na itukutuku. E ana itukutuku ni nomoni bi baga mulai dondo ang anak kalau. Binanga baga lebu na bi baga mulai may kalibari. Binanga baga lebu na bi sere ki saya doti na ro na undolo na bagi saoti sa bolay tiko. Oni sabaga sabata ki mami. Ena ni mami dagatala kedenga. Pinakapakalibu na takatakan niya lumuni na singalibu yung tindahi. O, ni natakatakan niya luki mami bakan tundua. Pinakapakalibu turana. Kremenda na sokolo. Dandola bikenda buwana turanga. Kremenda lapeta tagamanda na lingan. Tawoko. Berendang kasuliati ko na nga una vera. Erangan reba meriting gomi chisu na non rombula. Seba kau kota kita non rombula na matakan tindahi. Pinakapakalibu turanga. O, manipita na miniti mo. Sokolo manda. Hiyo turanga, vevere na yada muli, ena sige nila. And
sabi na nga tayo kuha na singalibin din tayo. Sabi kang bauti kuha na salubin ni Klo. Sa sirekin na bang alalantaki. Tamata kau at tamata ganga. Kakadenda na kaben na ulay marautaka. Mulit na dapat sa ulo ni nondang bulan na Kristo. Sa nonda reki, sa nonda kau, sa nonda bagadengu. Kanda ray, the ray may na ray may kina na Klo. And the ray sama-saba. And the baga binabinakatagi koya. And the bugo ni bika sa kabauti ng dala na may kaliwari. Meron in the baga dabaran singan din dai. Kenda tigo na mataga ni kuwa. Singan siya baka tondi tagarawati ko na namubakang bauta. Tobole ati ko mai malumalumo bediriaki kaya ti ko bango lako mai au lako sombi kaya iya baka o tinga ule suba tinga na nungkumbula makawa se lako ti ko mani ko tuna baka tataro o ke umate ni ko sen ni kilaw na tabay be ngau ngo soli bikenda unuan danduri kina rani baka takile kile tagi ko kangandra mo dingo michisu mai no muturanga ne singen dindai baka taun dei tai ko mo durukina kina mata ni tuinda mai be tano taga tiu ni koa me maro non bula be Kristo baka taun dei tagi be ko non bula tau mundu rani oti non bula ngone sini langa taga indona kambalet na taba kan rara mani serenda mai buli tiko enda sana mai kilai kenda yau na lube ni Klo yau au maro roi nan dona bela lati tiko ngakina na be baklunga tagi na tumbu na reki na marau seba kata banan ren na bere lago mai na be baklunga taingo ena kau tamai be au nang ganga meu boroka nai lati meu sasanga kina meu reida na kake de ala takana Klo sa ta kabauti ko chisu me mai dina kina nongumbula wono serong nduri kina bombo tigo na matanda ke tigo ni kuwa samber ni baka taun ditaka no mo be kani ke chisu no bilinga baka tolu bicara ita kena lingamu 2 rua tolu duna linga usara ida rua tolu bina boleh bina linga tolu kaya anda raida bina boleh besara baka tahun dita kasarangan ni kuwa ni Klo ena takabai ko ndura takabau ni kuwa na may baka stumi kenda bau na turangan ni kuwa na baka tahun dita kita nondumbul nalangan na serengo surat ikenda bita na linganda loko som sara may rango dan mai baka takil kali ikan kay mata na liungo wayau au saba ka tulewata ka meu sabuki tani mai na nungumbula ondo muria tigo klani dala kau tamai na bere na bedalati yau sana mai taura mesa nunggu turanga nunggu ibakambula nambulong ko kalawayan ni Yesus Kristo lang tibikan da serengo ikenda kenda bidala tilingando krekenda sira sara mai rango sanango Wala mai koro men may baka baratiko singalibin din tayo baka soso tiyo ulit yung may nabakanda na singalibin din tayo may baka taong di taka na Londra kung nga nakaya baka buna may regi kinolo malangin indo ba baka taong di taka na nona baka mbauta na Klo nakaturanga baka may bichisuwe na singin din tayo nakaturangan naka Kalau kami ni kuanda may tangi ko ya, namukangan na seremo sa robongan na lewat turang orang kalau kami ko. Maraw na kawan kalau kami wa balag na may baka bauti ko. Iyo turanga. Binaka turanga. Pinaka bakalebu turangan menonton tuan-tuan aku Yesus karena Kristo binaka oh turangan binaka menonton singen dengan Yesus Iyo turango kemudi
Sana imamimbula na singendin tayo. Nakaturangan. Dua talon dapat so wana turanga berana bakandar ngolamai. Kerikanda na tuwat na singen dindai. Dol rakau temai mabuani mbula mabuani baka sama na rai. Lebu naka duin dan dun daw lago rumah yang dapat kau binaka. Lago may bici su o kane wali ni nonda lenga. Kane so ni nonda baka tataro na nonda tau mundu na nonda reki nonda mbula binaka nonda yado menda baka kau kota kita linda sama mulung. Cisu Kristo ya na kene wali weekend kenda ngol tu mai bina boli usaran dala ko menikunda mai bukan tete kenda bi cisu na krea ni na masubata gi au ni singa lindai kango da kabo iko bukan dilin taka no mumbula taka ni kuwa ruka na ibala da baka tule wata ni ko saranga turanga ya usala ko tani mai ke gora kando bo mulu mutagi au raingo na raya sala ko menikume mai vingo mi kemuni Tingoma na nomoni bula, tingoma na nomoni kau nomoni bibusoti. Kalau sapa soti kenda, tambah tingoma tingan dendai. Kalau sapa kambulai kenda uti, tambah tingoma tingan dendai. Sata kau tina kena daga mi kalibari. Uno serangan tambe kinan duri kinan di kuah, kere kenda menda bito kondalin lotu. Masubata sarabata kiau, ena singan dendai. Turanga cisu, au sarongoda na nomoni bosa, au baka bina kataka, nomoni asamai mate. Ena vukungu na nomoni mate au sa mate kina me somi kina na isau ni nongoi balabala na nomoni tudake sa sudu kina endua nambula bou kasa tiki buta ikina endua nambula bou ni kuasa nga au sa baka taun di taga kina kanilolo mongo me sa nongoi na singen dindai sa dingoma na nomoni bebo soti kena nomoni bebo kandonui sandola bagi na longwen dindai. Sa dingwa mi kemani turanga cisu na Kristo muni sama nunggu turanga kan nunggu iba kambula. Ni bagai doria wene singen dindai. Me bakana nomoni bosa. Sa baka tusakin na ngusungu. Ni usaba kan bauta na bunelongu. Ni kemani oni amai tamata. Ni sa mate na bukungu. Ni sa tuda katale. Ni sa lako mai muni mai mbula biau. Au sa vingo makina, me sa nongu ni kuwa, au sa baka taun ditaka, ni usa baka mulai. Au sa baka mulai. Au sa baka mulai. Binaka baka lebu na tamay kemami. Sa ni mami masubataya, megi mami dua batakina, gaya na lube muni ramay induri na singa ni kuwa. Sa masulagira, me baka taun ditagi na non rambula. Bikay bidan na kaibang madalatagi beira, ni otingo. Sa masuturangan, ni baka taun ditaga na bunya lon rendendai. Na mbula tau mundu na nomoni be bosoti na nomoni be bakandonui na nomoni be bakasinaiti na klo mera sabaka sinaiti en na rarama mera kila ni kemani ni sama mbula gina non rambula na kato do kombaletira sa lawako mai kalibari sa mbula ni kuona tamata wo tamata sa sudu wo tamata bakayalo tamata erau sama isama ganduang bau ke Cisu Kristo kara sa sama batagi kemami Meki mami sa bubale, nomoni bubale, kasa baka tokai talenga na Kristo. Muni langi-langi baka tere-tere na singen dindai. Nomoni bosa sa talay. Binaka baka libu na salay na lain dola baki na matay kimami. Meki mami tosadake mani baka tangen de sa kimami sa tiko kina. Kinandua na baka tangen de me tito mulake na ni mami kilay Cisu. Me baka wakana na ni mami kilay ko. Meki mami sa tumbu wakanre. E na lolomay Kristo, na lolomay Vedere rambai levi titombu mbalawe sanga ni baka rau tagi rawa me sa baka taun de taka na loi ke mame na singen de ndai binaka baka liu sar e baka sukai ke mame no moni nganga no moni baka vengo na singa ni kuwa
Pisani mami batan de tokani ne lo muni ko ke mami sambula boli kina ka tokani batakaya. Indai ia meka ko saranga ni mundo. Emeni. Dua sarana da baka sau le bona turanga. Demikian todo kan ngole mai bina ka sara boleh busati nganggur tundo di bengkara kerenda kai ngole ngai sango. Erabia bosa biki meni dua ngaru de meni tini berandang kai seri ke meni ngole vale. Baka tahun dita ke no menimbula. Bina boleh busara biki anda baka ndore len lotu. Na boleh buna ngole mai ke kenda borong atu mai ne bese bura. Na boleh busara na singani ku anda baka tu sahabat dan sama tau bina ka biki anda. Madau ni nganggango. En rondom bulan lolo bate ke cisu. Na boleh mat sere. Waktu ngatai kenda bati una turanga. Aulu veni kalau